kwethu erikili dumedise ngilotshise bonke ababukeli be-Identical Force njengoba ke ngathola ihlangothi lakama no naye usesi ufuduka bachaza isitori sabo njengoba nibona ngapha entolo enthabathabeni zentolo ngizokuthola ihlangothi likasesi and then ngilidrile ihlangothi likasesi ngithole nehlangothi lakafuduka njengoba usesi bekabhalile kumabona kude na ku Facebook ukuthi no uyahlukumezeka. Siswami ngibuyile ngemphumela. Ithini? Ngibuye ukukhuluma nofuduka nomamakhe. Bayachaza ukuthi rah la ingathi inkinga ingaphanga kuwo. Bayachaza begodwa ukuthi wena nguwe oyenza izinto eziningi. Kokuthoma bathi wena wakhuluma amagama ukuthi wachisela impahla. Wafika wabophisa wathi ufuna imali engange 4500 rand. Wafika la ekutheni ukuthi wena godgodi nguwe obokhamba uye court uyokwenza ama protection order uthi bayakuthuka. Nakathi usivezela imessage akunala akuphendula khona kunguwe kuphela othuka yena ufuduka. Angitsho. Kwesi2 uyakhombisa ukuthi kunama friend request bowayenza ngapha ngakuye and then begodgodi achaza ihlangothi lokuthi kunelanga la khona wavela estradeni wangikhombisa nevideo yakhona uthuka khulu ufuduka uphethe nomntwana uthukana obabiza ngamahlamba and then uze wakhipha negama lokuthi ubaba kamakafuduka wadlengula umama akho uthi umkhulu wakho waliveza lelo gama. Ngalikhuluma ngalitshela ngogogo. Watshela ngogogo wakho? Ugogo muphi? Ugogo lokhula kuse old age. Wathi wadlengula mara ngikuzwe uthi wena weza kuma spiritual healers. Ngayizwa kuma spiritual healers ngambuza ugogo. Ngamhlalisa phasi wangitshela ugogo. Wathi akusikulokho kuphela. Yena nje uyagula kunefihla nyasazongitshela yona. Mara bathi njengoba ugogo bamise khona wena bongasekho ekhaya and then begodi bewungasimuntu omthethe ugogo bekahlala yedwa bathi ugogo paralyzed uyawazi lokho. Ugogo paralyzed walima linyawo waphuka manje why wena bokuhamba umchiya yedwa lapha ekutheni uchaza ukuthi wena ufuna ugogo wakho ufuna yena mara ekugcineni bomchiya yedwa. Ugogo ngakathi ngimfuna kokuthi abuye ekhaya besifuna ukumbona ukuthi la ahlala khona uright na. Kokuthoma umntwana lo ekhaya ufuna attention nami. Umntwana makwamhlanga ufuna attention nami. Ugogo bekangistrava. And ugogo ukuze ngifuna ukumbona vane ngifuna ukumbona ukuthi uright na uhleli right na cause ekugcineni nje bekangasakhona ukukhamba. Hayi ukuthi bengifuna abuye ekhaya ugogo besifuna ukumbona ukuthi la akhona uhleli right na. Okay. Begodi sibuye ukukhulumisana naye ufuduka uyachaza phela uyazi ukuthi njengoba sikhuluma nawe nje bathize bathi amaphoyisa indawo ekufanele ukuthi yokuhlala ejele. Uzizwa njani nasele bathi indawo yejele ngiyo ekufanele? Ngizizwa kabuhlungu. Kuba yini uzwa ababelethi bakho bakhuluma amagama njengala ukuthi ijele ngiyo ekufanele? Ngoba ufuduka into angibangisa yona ezinye azikho njengaleyo ukuthi mina ngiyamsukela ngimthuka angekhe ngithome budi angisho ukuthi ngiright. Nemntala ufuduka kimi vele angimelanga ngimconfronte ngimtshele inhlamba mara angeze sengimane sengithuka ungakenzi nekho sengimane sengiconfront naye uyangibhedma mouth ungikhuluma kumbi efamilini ungenza kumbi kibo makhelwane akazikhuluma into ezihle ufuduka ngami. Ufuna akhulume izinto ezihle ezinjani? Nabambuza ukuthi umntwana kaGreta wayapi kade samgcina ya ukhona isitolo leso akekho kwamhlanga wenzeni akhuluma into ezimbi umama wakhe bekathanda amadoda into ezinjalo ziyangilimaza nami emoyeni. Okay, nakho okhunye abakuvezileko ukusidose amehlo ukuthi hayi okhunye kuyasirara ukuhamba kusichiya ukhulume ukuthi umbonile or uzwe ngobani nabathize bathethe i-ID yakho bathethe ne-ID yakamama wakho ne-death certificate ne-birth certificate zomntwana ekheni uyaveza ukuthi next akaze azibone nangelihlo wena uyitholaphi ukuthi into zakamama wakho zithethe nguye? Ngatshela ngimama kwamakhelwane wangifonela wathi baphuma nengubo baphuma nezinto kwagogo ngasuka all the way from Emhlanga mangifike ekhaya ngithi ngiyaqala vele into ezo azikho akunani. So wacabangela ukuthi nguye ngoba bekakhona ngambuza ukuthi ngubani nobani washo ukuthi ngugogo wami washo na kuzanele nofuduka ngiba bathethe izinto so njengoba ugogo ashonile so ukuzanele ngathi kusho ukuthi ngufuduka ene ufuduka ama document akusimngedo lila ngayo kunomntwana kaAntami Mackay bathe bazokuza identical care nabo bazocomplain ukuthi uphethe ama same documents kaLondiwe. Nawucabanga kuwathatha wayisaphi ngobanyana uyachaza ukuthi mina noma ngingenza mina ngihlala ngakwami kuba yini ngikhambe ngihlukumeza ngizwe ukhuluma good begodi nendaba ukuthi udle nemali yabantwana bekhenu besasa
uyivezile imali ukuthi nasi imali iphelele ngaphakathi angazi ukuthi ngiyomnikeza njani or ngiyoyinikeza abantu ngoba nangimnikeza khuluma amagama alunyela ukuthi ngiyamloya nangemali le ngiyoyinikeza njani imali uyoyithola njani napha ekutheni bathi wena ukhipha amagama ukuthi uyaloyo ukuze ngitsho njalo bathatha amasanka kagogwami washona without permission yakamama nofana yabomalumama babeka kwagogo babuya batshela umama ukuthi akhambe basebenzisa amasenke kagogwami bathengise nesitanda sekhaya so number 2 ufuduka azange ngithi uyaloya mina azange ngilitsho igamelo ngathi athatha imali ayithumela umalume ngoba mina naye asihlangana ngisho senzela nama protection order ene leyo ukuthi ngikhansela ama protection order akusiyo azange ngaya kokuthoma kwaphambana idate le yes2 ngiyo lebe fanele siyo kuyo ngem4 December mina ngibona ama protection order i4 ilo kanje iletha ye damage to property yokuthoma yes2 i protection order ne yokuthoma yes3 angazi mara I remember engiphethe ungakhombisa nami ngileza ngisayisayina ngabuya ngayo yenzisa kabutsha kubaba Sikhosana konje igama lakho thize ngibani nginguthembisile Daisy laka agreement Thembisile ubuze umbuzo ukuthi kuba yini ungakezi kuye ngoba batsho nge9 or nge8 until nge11 umbonile kuba yini umfuna ku Facebook news enole kwamhlanga news ibekutheni ubonene naye and then bowazi ukuthi ukhona ngePieterskraal asikhulumisani sinaye njengoba ngisho ukuthi ngem4 December mele ayokusayina iprotection order ukuthi amela angasangisondeli mela angasathatha izinto zami njengoba mina nginofakazi bokuthi uthethe izinto zami fakazi ngokunjani ufuduka yazi waye ngithi nguye kokuthoma uze nomani akakhulumisana nami sekulahleka ama document all along bekangezi kwagogo bekuhlala umalume usela utshwala asilahlekelwa zizinto ngisho elibi nawucabangawo ngisaphinda ngibuyelela phezulu kombuzo nawucabanga kwama ID wakho nama death certificate kamamakho uyowathatha uyowayisaphi angisho umuntu njengoba ngisho ukuthi uyangisihla akakuthandi phela kuyenzeka ukuthi umuntu awumthandi uyamsuhla vele ufuna ukumzwisa ubuhlungu ufuna ukubona ukuthi uyokuphelelaphi njengomntwana babadala bababelethi bakho akhuzame mhlambe ukuthi uziyehlise ngiyazwisisa ukuthi unenzondo namkhana into eyenzekele phezulu komamakho ngamhlambe igcine iyakhele ngapha ngakuwe kuyakhombisa ukuthi uchize wakhipha negama lokuthi umamakho nobabakho bebangazwani umamakho naye ufuduka bebangazwani ngoba bebangachiyani kude bebalwa so into le wena wayibona ngawakho amehlo lento lengiyo egcine ekwakhele inzondo ukuthi uzonde ufuduka uze ugcine umcabangela ukuthi konke kulahlekako ngenze ukuthi kuthethe nguye maye still nombuzo engifuna ukukubuza wona ukuthi ukuze ugcine uye ku news yasemhlanga upublish ekutheni uyakwazi lahlala khona begodi uyimention ngendlela uyimention ngakhona ukuthi indoda kwakhe ukhamba ngeGD16 nokuthi kwenza kuba yini ungayila akhona njengoba umbonile ukuthi ukhona ngisabile ukuthi uzokuthi uyaya kuye ufuduka afonela amaphoyisa athi mina ngize kwakhe bengizomharasa so ngathi kungcono ngimchaze ukuthi uhlala lapho ukuze ngimchaze ukuthi indoda yakhe ukhamba njani and igama lendoda yakhe ngiyalazi ukuthi ngibani nesibongo mara azange ngizimention sengasho ukuthi bakhamba ngani ushade kuphi bengifuna ukwazi ukuthi ngingamthola kanjani angeke ngikhone ukumane ngiye kuye kunama protection order so between thina sengimane ngiyokufonela amaphoyisa kusasathi ngim-attackile and izongifanela vele uyazi ukuthi ngendlela ose uyibeke ngakhona bayibiza nge-defamation of character ngoba umpublishile wazi bonyana ukuphi and then phezu kwalokho is the same akunamehluko ngoba i-protection order itsho ukuthi awusondele eduze awukhulumi next ngaye mara wena ukwazile ukuchubeka ukhulume ngaye umbona ukuthi kuphi into le ikulidela ekutheni ukuthi ugcine ufake ejele nawo uyokubotshwa uyakwazi lokho ngiyakwazi uyazi sikhuluma nawe nje ukuthi amaphoyisa mntakuvalele ngiyazi njengoba sizamile ukuthi sikurabhelele esesethu sifuna ukuthi uzehlise sikurabhelele sarabhela ngendlela esingakhona ngakhona beyangasafuni ukucola egcineni kwelanga bazwisisile bakucolela zange basachubeka bayokufaka ngaphakathi kwamaphoyisa ngoba usecile isivumelano namkhana i-protection order leyo onikezwe yona ukuthi akamele ukuthi umharass i-harassment leyo oyenzileko ngaphasi kwakhe then ungathanda ukuthini kuye ufuduka mhlambe ngokuzithoba njengoba wenzile iphutha ufuduka ngimzondi anginakinga naye ne nguhulu wami ngeke kutshentshe lokho
ziningi izinto azenzileke ezibuhlungu nazikhuluma ngami nazenze emntwaneni ekhaya anginakinga ngalokho ngiyakudlulisa ngikunikela uNkulunkulu ngiyathokoza nokuthi ukwazile ukuyidrop icase against mina akayidrop icase